tun tum zela health mizowa chuan tun laia natna lar tak mai plague fungus mucormycosis chungchang in soizaw ve thung te ang mucormycosis plague fungus kan ti chu enge ni he natna mucormycosis hi natna fungal infection serious tak mai ani a thil hmuar chi khat mucormycosis natna hrik atanga ron in siamani he natna hrik hi kan chen na che bel kan environment a hian a oma abik takin leya te thil troya te na troi le ran e ka te om thilani tu po in he natna hrik hi kan lo kai theya entirnan kan tua pa te kan saina sa te kan hip lu atangin kan thok zonga kan hip lu atangin kan kai thinani he natna hi mi hrisel lo natna nei sa te damdoi kan taksaral veng tu ti hniam thei chi damdoi lak awang te in a om du a kan vuna a om theya kan vuna alo lu hian kan vun pil te pem te kang te le diam atang te in alo lut thinani types of mucormycosis he natna hi type sang chi sang a oma chung te chu rhinocerebral mucormycosis sinus le thuaka om chi a oma he infection hi sinus a lutin thuaka atrai dar thina anei du te chu zunthum sang lutuk zunthum control lo te tin kal thak ho ten he natna hi anei du ani chuapa a om du a pulmonary mucormycosis anti a hemi nei du te chu cancer te organ transplant taksa peng thak te thing thak ten an nei du ani chokong gastrointestinal a om theya naupang te nau thakim lo piang te nau piang zang lutuk le thakhat aya naupang ten an nei du a heng ho zinga hian antibiotic la te zaitok te damdoi taksaral veng tu ti hniam thei la ten he natna hi an nei du ani vuna a om thei boka he natna hrik hi bun pem piam atangin alut theya kan inhliam te chu zaina ani emo kang ani emo trauma inhliam na awang ani emo bun kha apem phot chuan he natna hrik hi alut theya hei chu mi hrisel pa ngai po in an nei thei ani disseminated mucormycosis anti a hei chu atrai dar taksa mun sang atrai dar ani meya kan thisena te alo luta tu chu kan taksa mun sang alo kal dar thinani thuaka te akal dar theya la a te lunga te le vuna te akai theiani anatna lan chhuah dan hi kan taksa a natna hrik lu dana zirin lu na hmuna zirin adang lam theya sinus le thuaka he natna hi alu chuan mai le lampung luna nar ping le na tin nar le dang chunga te dum a om thei boka khosik a om thei bok chuapa a om chuan khosik khu omna le thoha a om theya vuna akai chuan dur le pan a om theya anatna omna lai kha alo dum thei boka na sa sen le vung apo abul vel te po ati vung thei ani chokonga akai chuan pumna le pumpuar luak chuak le luak le
ko chunga kiput a om theya anat na hi alo try dar theya he nat na hi dam lo sa in alo nei chuan I hriat thiam te po alo har theya hoila ya ngi akai ti te po hriat alo har ve theya ni anat na a try dar dana zir akai na azirin alan dan hi alan chua dan hi adang lam theya ril ru ngai to na chiang lo te ni kho hriat lo te in a om theya ni anat na kai du te le a ven dan mi hrisel lo ten an nei du a taksaral veng tu ti hniam thei dam doi la ten an nei du boka dam lo sa in an nei thei bok anat na nei du hawa chuan zun thum a po zun thum control lo zun thum sang tak nei te cancer te taksapeng thak thleng organ transplant thing thak kisen var hniam corticosteroid dam doi re tak ei ten an nei du a adang le a chuan dam doi injection hmang thin drug abuse te taksa iron tam lutuk nei te bun a nat na nei bun hliam pem kang ten an nei du a thakim lo a piang nau piang zang lutuk ten an nei du bo he nat na himi in engtin nge alo kai thin he nat na shiki kan chen na kan environment a awma kan thok lu atang ten kan kai thin ani kan vuna akai thei boka chu chu kan vuna pem le hliam a omin I apem hliam lai atang khan alut thei bok in kai chon thei ani en he nat na hi in kai chon thei ani lawa mishing te mishing le ransa te in kai chon thei ani lo he nat na lakatang hian engtin nge kan in ve nang anat na shikhi kan environment a oma aven na vaccine hi ala om lawani keima ni le keima ni kan in ven angaya kan in ven dan tur te chu das bolzo leng vel laka te I kan in ven angaya bolzo leng vela te kan om tur ani lawa bolzo leng vela te kan om lo thei lawani chuan N95 respirator man tur ani tin tui lian awanga building chia ate in chia ate lu lo tur ani tin lei le bolhlo te kan khoi lo a tha a kan khoi lo thei lo ani chuan thei khok bun ke kortlon hak korban tlon hak a tha a kut kor bun tur ani a kan lo in tipem kan lo in ti hliam pal hlo ani chuan tuile sa bonin pai taka sil tur ani a abik takin lei kan khoi ani chuan in silngun le zwal tur ani damdoi antifungal medication apek theya he natna kai mai theidin huna kan ding ani chuan doctor ten damdoi min cho theyani RK store bongkon a hian bongsa kelsa seafood le frozen item chi sang sang a oma wholesale le retailin an pe ani he natna shikhi khoya train nge a local he natna shikhi kan environment a om kan ti to kha he natna shikhi leya te a om china filtro ya te na tro ya te ran e ka te a om china leya a om tama borua ka ain leya a om tam zo ka nipuya a om na sabok he natna shikhi kan lo kai theya amaro chu mishisel pa ngai tan chuan a hlo om lem lawani mishisel lo natna do na nei tlem ten
an nei du a thok zongin kan hip lut theia chu chua pa te saina sa te alo luta taksa mundanga atra akal dar thin atrai dar thin ani he nat na shikhi chi sang sanga oma chung zinga chuan rhizopas ti le mucor ti te hi alar zwal te ani anat na hriat chhuah na thil poimo te chu adam lo dan chan chin apoimo a anat na lan chhuah dan atangin a hriat thei boka ataksa exam atangin a hriat thei bok laboratory test ati theia chua patui om ip chhuah te atangin test ati theia biopsy le culture te ati thei boka CT scan ati theia anat na a omni a kan rin hlel na laia piang lung sinus le taksa hundang te CT scan ati theia ni anat na enkol dan he nat na hi a serious ma amphotericin B posaconazole le isavuconazole te doctor te chu angin alak theia ni heng te hi kathulak na ani a zela health mizo min lo thlir saka wangin kan lo me health topic dang chiar du tan mareng.health.com a chiar tura oma kan channel hi subscribe like share le comment te min lo nei sak ve don nia